ngizwe kahle musudlala ngabantu musuxhaphaza futhi abalandeli obabalandeli bakwazi wena vele uthatha imali zabantu isinyenye. Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa igama lami nguvusi mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya ukuthi TV bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu umculi umamillon ukhala ngesizumbulu semali singa ngo-15,000 ethi waqolwa yichunu ke lapha la ngafika emcimbini thina ngale khuluma khula ke sikuthethe le clip uzwe EVN yalensizwa okanye ivideo ekade postile lapha nenkundleni zokuxhumana ukuthi ichunu la khala lemuka no-15. Ngizwe kahle musudlala ngabantu musuxhaphaza futhi abalandeli obabalandeli bakwazi wena vele uthatha imali zabantu isinyenyelo nakumina wathatha u-15,000 wangeza emcimbini manje masunga yonke nje imicimbi wezobugebengu wena kahle abantu abaqashayo abakwazi ukuthi isigebengu kangakanani vele ufuna imali phambili ukabuseze uzothuka abantu abadala manje uzothuka bonke abantu ngenxa yakho bokuwena obhedayo uyabheda wena nje wena uyadelela futhi wena ngizwa ngikwazi uyitsizwa yakho yakuphi wena fusek mina nje fusek. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ke sidibane lapha na kwi-comment section ngezuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula mamusha ngiyacela wenze okulungile ucinzele subscribe cinzele nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta.